Utongoria wa atumia kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũhũrĩtwo njeki nĩ mbunge ya kaunti ĩyo thutha wa makĩria wa MCAs atumia 10 gũthurwo ta aikarĩri gĩtĩ a kamĩtĩ itiganĩte thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ĩyo. Harĩ mogarũrũku marĩa matabanĩtio kũrũmĩrĩra rĩendekithia rĩa mũtongoria wa aingĩ mbunge-inĩ ĩyo Kamau Mũrango thutha wa ngucanio ya ũtongoria ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ka MCAs. Namba nene ya arĩa mathurĩtwo gũtongoria kamĩtĩ itiganĩte nĩ MCAs a gũthukio na arĩa aingĩ ao nĩ atumia. Tumewapatia kwa sababu tumeona uwezo wao na uongozi wao katika zile kamati. Tunataka kuhakikishia watu wa Kirinyaga kwamba kazi itaendelea kufanyika na kazi itafanyika vile inavyopaswa. Tutaweza kusimamia zile kamati na kila mmoja wetu, kwa sababu tulivunja zile kamati ili tuweze kulainisha mahali tunaona nguvu ya mtu ipo, ndio tunamweka kwa hiyo kamati. Ukirĩguo ũndũ ũyũ nĩ wamũkĩrĩtwo na gĩkeno kĩnene nĩ atongoria kaunti-inĩ ĩno, kũrĩa maugĩte gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩa atĩ ona atumia marĩ na ũhoti wa gũtongoria iturwa-inĩ itiganĩte. This assembly wants to be an example to the other assemblies. It has always been taken as a myth that a woman cannot lead, but in this assembly, most of the position, and in fact, the sectoral position, including health, which I have been elected fairly as the chair of health. Mwenye ametolewa ni uwezo wake umemtoa. Ni ile inaitwa confidence ambayo imemtolewa katika wanachama wake. Kamati nyingi ziko na watu 9, wana kamati 9. Wenye unaona hapa hakuna moja alipata kura chini ya 5. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza simama. Wengi wao wamechaguliwa, wamepata viti za kaimu kwenye kiti. Hivyo ni kusema ya kwamba sisi tumewashika kina mama tukawaweka katika mizani. Tukaona kwamba wanaweza. Tunataka kuwaonyesha kuwa wanawake wanaweza fanya kazi wakapewa ile nafasi. Ngĩribotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.